Pre 4 godine grupa ljudi rešila je da formira političku stranku koja će se baviti Leskovcem i problemima Leskovčana, rekao je na danas održanoj konferenciji za novinare predsednik gradskog odbora Reformističke stranke Dejan Mitić povodom obeležavanja godišnjice osnivanja. Za to vreme, za ove 4 godine bavljenja lokalnom politikom, odnosno lokalnom problematikom, naišli smo na veliki broj simpatizera, građana naše politike. Stalno se srećemo u kontaktu sa ljudima, a ono što je najinteresantnije je ta velika podrška simpatizera i naših članova je izražena preko interneta, odnosno preko društvenih mreža, naročito na Facebooku. Tako smo mi jedna od prvih partija koja je i pokrenula kampanju na internetu i mislim da će to biti osnova naše kampanje i predstavljanja programa i onoga što ćemo raditi u sledećem periodu. Mitić je naglasio da je stanje u gradu loše, a da su, uprkos pitanjima građana ko je za to odgovoran, odgovori najrazličitiji i krajnje neodređeni. Ali pošto sebe smatramo alternativom, znači smatramo se jednom novom snagom, znači niti smo vlast, niti smo opozicija, ne želimo učestvovati u toj prljavoj kampanji. Naročito u blačenju pojedinaca, što izgleda u zadnje vreme veoma popularno kod nekih partija. Vreme je da političke partije krenu da se bave onim za šta im građani daju poverenje na izborima, kažu leskovački reformisti. Rat između političkih partija, naročito u Leskovcu, a naročito i na jugu Srbije, mora da prestane. Oni uglavnom inicijatori potiču iz vrha stranka, odnosno iz centrala. Uglavnom se borba, kako na jugu Srbije, tako i Šumadije, sve ono što se radi van Beograda je borba za glasove. Sami znamo da nemamo ni jednog ministra, nismo ni imali. Uticaj juga na vlast u Republici Srbije je minimalan. I mi smatramo iz Reformističke stranke, samim tim što smo jedina stranka koja je registrovana na jugu, zvanično registrovana na jugu, da je to naš zadatak, da se borimo za ostanak i opstanak ljudi na jugu. Znači stvaranje onih uslova, ratom, blaćenjem jednih drugih, a kasnije pravljenje koalicije od tih istih drugih kada dođe do formiranja vlade, je u najmanju ruku degutantno. I mislim da sa takvom praksom mora da se prestane i mi ćemo svojom načinom politike, svojim načinom učešća u tim takozvanim koalicijama koji će biti u izbornom procesu pokušati da nametnemo takav stav. Reformistička stranka u Leskovcu broji 500 članova i oko 2000 simpatizera.